Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam pembahasan Konfederasi Nagari-Nagari di Minangkabau. Sebelum menyimak uraian saya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, atau bagi ke media sosial teman Anda. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Konfederasi Nagari-Nagari. Baik dalam Luhak nan Tigo maupun di rantau, terdapat kesatuan-kesatuan adat beberapa nagari yang lahir dari asal-usul terjadinya nagari dan penyebaran penduduk secara etnis. Kesatuan-kesatuan adat tersebut hidup dan berkembang sebagai daerah otonom, merupakan sebuah kerajaan-kerajaan kecil yang selalu taat dan setia kepada tampuk tangkai alam Minangkabau. Sebagai nagari asal dan bermulanya budaya adat Minangkabau, mereka patuh dan taat kepada lambang kedaulatan Raja Alam Minangkabau di Pagaruyung sebagai pemegang keadilan. Inilah yang disebut dengan Baradai Kapariangan, Barajo Pagaruyung. Adapun daerah kesatuan adat tersebut ialah dalam Luhak nan Tigo. Pertama, Luhak Tanah Datar, yaitu 1. Pariangan, 7 Koto, dan 7 Langgam di Hilia atau Larenan Panjang, tampuk tangkai alam Minangkabau. 2. Bungo Satangkai di Sungai Tarap, dan Baikua Bakapalo, Bakapa Baredai, Bagombaka Titiran, dan Langgam nan 7. 3. Limu Kaum, 2 Balai Koto, 9 Koto di dalam Tanjung nan Tigo dan Lubuk nan Tigo. 4. Batipuan Nagari Gadang, 10 anak kotonyo. 5. Kubuang, 3 balai. 6. Sijunjuang, Koto 7, 9 Koto di Hilia, 9 Koto di Mudia. 7. Buo, Ampe Koto, Lintau 5 Koto. 8. Sompor Kudus, 2 Luak Agam, 1 Ampe Angke 6 Balai Koto. 2. Kamang Buki, Kapau Gadui, Salomage. 3. Koto Rantang 7 Lurah. 4. Pauh Panta. 5. Matu Palembayan. 6. Maninjau 10 Koto. 7. Malala Paladangan. 8. Batu Kambiang Sungai Garinggiang. 9. Lubuk Basuang. 10. 2 kali 11 6 lingkung atau ujung luak Kapalo Rantau. 11. Nansabari. 12. 7 Koto Sungai Sari. 13. Sintua Lubuk Aluang. 14. Sunua Kurai Taji. 15. Pauh Kamba. Luak 50 Koto. 1. Sandi Luak 50 di Payukumbuh. 2. Ranah Luak 50 di Talago Gantiang. 3. Hulu Luak 50 di Situjuh Bandar Dalam. Ampe Lari Luak 50 di Sitanang Maru Lakin. 5. Luhak di dalam Luhak 50 di Ayetabi. 6. Pasak Kungkuang di Koto Lawe. 7. Baramban Basah di Sitanang Muarulakin. 8. Dinding Timbago di Sari Lawe. 9. Pasak Kunci Loyang di Tambun Sari Lama. 10. Pasak Kunci Basi di Situjuh. Daerah rantau. 1. Alam Surambi Sungai Pagu, Rantau 2 Balai Koto. 2. Banda Sapuluh. 3. Lunang Silawi. 4. Manjito Muko-Muko. 5. Taluk Kualo Banda Padang 8 suku. 6. Pauh Lubuk Kilangan, Limau Mani, dan Koto Tangah. 7. Tiku Pariaman atau Piaman 7 Tumpuak. 8. Bayang nan 7 Koto Sabale. 9. Rantau Pasaman, yaitu Bungo Tanjung di Ayebangi, Daulat Parik Batu, Rajo Sontang di Cubada, yang di Pertuan Padang Nunang di Rao, Basana Limo Balai di Lubuk Sikapiang, Bonjo, dan Kumpulan. 10 Rantau nan Tigo
Kabuang Aie. Pertama, Kampar. Terdiri dari Muaro Takus Talago Undang. 2. Enam Koto Pangkalan atau Kambuik Bani Tampang Pusako. 3. Andiko nan Ampe Pulau Ampe. 4. Gunung Sahilan. 5. Rokan Pandalian. 6. Rambah Tambusai. 7. Tapuang. 8. Rantau Singingi. 9. Rantau Subayang. 2. Rantau Kuantan. 1. Rantau nan kurang aso 20. 2. Jambak Jambu Lipo. Rantau do Balai Koto atau antara Batang Kuantan dan Batanghari. 3. Rantau Batanghari. 1. Rantau Cati nan Batigo, yaitu Si Guntur, Si Tiung, Padang Lawe. 2. Alam Tigo Koto Pulau Punjong. 3. Pamuncak di Koto Basa. 4. Siak Bandar Tuanku Kuat Kuasa di Pasangkur. 5. Janjang Tuo Bukit Sabala, Si Awu Anak Timangan. Janjang Bansu di Muaro Takuang. Dalam masa yang panjang, bentuk-bentuk tersebut berubah melalui perubahan masa dan lingkungan, sehingga yang kita dapati sekarang sebanyak 543 nagari sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Akhirul kalam, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.